siriri zoso alekereni siya kupekoni nala itachiala Imam Umar Buni Buka. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. علم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأبرار نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله gonda aketit bianzapa so silo ke biatia bia atonda ti lo pepe ake konda ti lo pepe biri lo kenzapa laso lo kenzapa kekereke lo kenzapa lakwa lo kendangi nzapa sambela siriri ti lo bianzapa nando ti ndanba wato kwa ti lo
prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam so siatene zoni zona popotiala que le so le mandat Coran et le enseigné ta le zo siriri na gonda ti bianda pa nando chilo aita islam aita wa mabe ala so si ayonai na ala so kan durunai e sambela siriri ti bianda pa nando ti na ala kwe laso ikina langombrambra ti nzeti muharram donc cause nzenati calendrier lunaire hijrati annabi sallallahu alayhi wa sallam 1443 et ali bitere na lango bala kono ndoni oku ti nzeti août wala nzeti kukuru gusa kusa ndoni bali sa ndoni oko na pekoti mila ti isa alayhi salam wala kwenba watu koti bianza paso se yelo mingi so aita inga lo irti Jésus Christ mona ngati mama mari wa mokondo et ton zapai daita imu avance tona ala ba la kwa isara ka nzoni enseignement ti so gina be kwa oku wala chaque vendredi mais là so ikina biti la ingala donc so afadiatene ak dimanche mais biso dimanche ni daso isina kekere kena duti lundi na ndaperere bon lango mbrambra ti la so ni so biti lango miambene aliao bo itene izaita à jour il du na retard pepe kekere ke journée ti lundi so ikidu de libre concernant siam ti tasua na ashura mais aïta soit kana habitude sarango jeune kana chaque lundi ala pesara siam ta la senge mo libre itene mo sara jeune na lundi et jeudi mati mingi aïta ti kodi na wali akisara so za sinza pa a exaucer à peine prière tiala mais igrisa petona imuka parti soni so ti fa ti tene duti à jour izangobo ti sarango jeune ti tasua na ashura ceci qui sera là qu'on a dit 9 na 10e jour ti nzeti muharram la premier nzenati calendrier lunaire bindana kenye gonda ti tena lundu tonga na yen ni la ndunda na bianza patena lo yapu na mbi bilina ti kota Quran tin za pa subhanahu wa ta'ala bi kirna ta enseignement watu kati bianza pa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti tena iziani pendere imani zoni mati ba mingi ta ulama wala wandara ti tatena enseignement mingi mais ak rappel la si mbisa tena inala kwa iduti à jour il sera jeune wala siam so tene da pas aider amuna futani aduti cause si tene wala rahma wala aljanna na pekoti kwati tona ikir nati surat Yunus so ibana version française a irna tene Jonas et ak 10e sura wala so na pekoti surat Tauba donc 10e sura du Coran tona ibile iba verset 90 91 na 92 ni donc a verset ti bale gombaya ti sura ti bala ko ti Quran na verset bale gombaya na ndoni oko et na verset bale gombaya na ndoni use tene na ko duti na ndoso bon ti tene imungo mingi pepe ita na ti al-Quran bien da pa tene itenti annabi Musa alayhi salam mingi to ita Musa alayhi salam ake watu kwa hibanda paso si aita inga lokana ki la Sainte Bible na iriti Moïse siri na bonda ti bianda pana ndo chilo akatwenda watu kwa hibanda pana poti adoyen tia watu kwa hibanda paso si tone iba bianda pata intenta la ila teno ulul azmi adoyen tia prophète akeda sosi iba iritia la commencer na Nuhu alayhi salam wala Noé ikiri na bagati Ibrahim alayhi salam wala Abraham tona ikiri na bagati Musa alayhi salam wala Moïse ni so itentena ndo chilo actuellement so et na Isa alayhi salam wala Jésus Christ mo ngati mama maru amakondo et Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam donc atpenda wato kwa okuso Coran tentena mingi na ndo chala bien sûr Coran mentionné 25 prophètes mais a kota pemba prophète d'accord so il a tene a ulil azmi so ka doyen so Allah c'est que okuso si bidirta la gime cette fois-ci il t'entend de Moussa alayhi salam ton imam bati sangoti tenti Moïse na pharaon na di Coran cette fois-ci si na verset 90 ti sura balak wala surat Yunus bien da pas falani tant souci bien da pas mot victoire na Moïse na mon ngeti Israël ti tene ala lunda c'est ti Égypte ti fangu ingo ti on ambaki ti kontroso bien da pas muyanga na la mati pharaon ti sa ngala sana bo bien da pas fa miracle so passer na dangoni si bien da pas tene a'udhu billahi minash shaitanir rajim wajawazna bi bani israël al bahr atene ni bien da pas si ni ba di faire traverser
amon ngeti Israël ensemble na Moussa wala na Moïse na ti kota bale wala mer rouge. Mais attention si Moïse est devant, si amon ngeti Israël que suivre lo gana kan ti lo so si akana mboko ti lo so si za pasara kwa ti pene wala miracle mingi na tereni na ita ti lo Aaron wala Harun alayhi salam na bata amon ngeti Israël so sigina mbeto di pengo Pharaon bangati pale di Pharaon bien da pamba fatene fa adba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan atene na tango nawe lo Pharaon na bata troupe tiro ala mu pekoti Moïse wala Musa alayhi salam mangati shoni betiro baghyan wa adwa comme ala ka wa to tiala lerto si Moïse afina yanga tinguni lo danda pa lo ndalo fa Moïse n'a pas muyanga lo na tia bani pasa to kin munati suratu Taha suratu A'raf na tia sura zunza pa tentene tia Anbiya soit fa que le Moïse n'a pas muna le pasa quand tu lo so le pika yati baleni na iriti nzapa tant sur le pika yati baleni nzapa kandi a pasura yati baleni Allahu akbar ni la leso nzapa pasura yati baleni ouais Moïse n'a pas dit Israël à la linati nguni ongotia la don ala tabala di kurusa seti beti baleni ala anti sigingoni mais Pharaon battu le ton solo gana ngonzona a tructura na loroti tene ala wasara shoni na Moïse na amoniti Israël si bien n'a pas batene hatta idha adrakahu al-gharq fasola so Moïse sigi yamba na amoniti Israël ouais bien n'a pas ça ngo amba chindi faso amene Pharaon na a bazengele tironi et na tamboni tango si ange ti mungo ingo aga là si balinati menelawe al Pharaon da zianga tene amantu lo te ba tani Pharaon la so ni manabe annahu la ilaha ta tane beni yende ti sambelanga ndo ka da pape illa alladhi amanat bihi banu israila giya iso si yeso si amanu ti Israël kwa bana benani so ni kon ni mana benani donc yeso si ake atentena ndo so que Allah wa ana min al-muslimin mbi Pharaon ni quoi la so mbi gina potia soit ça la soumission la bien pas dans le gars musulman quand fa le batu le tenait le goit le sa shoni na amanu ti Israël mais l'air so si le gars gango ti lo aita asara lo timbi direct nguni akomati menelo ouais façon le zianga tilo le sara tauba dans le zianga le témoin unicité ti bien pas que ta tene ye nda paso si amon ngati Israël amana bena ni so ni ko ni mana bena ni e ni okora bo tia susi asara soumission e bien da pa mba hunde yanga tur gatene al an atin fale so si mo gatene mo mana bena ni waqat asayta qablu atene lani avant di tene mo balango so mo keti mango na bena ni wa kunta min al mufsidin mo ke na po tia susi asara kwa ti shoniando mo bien da pa tene bon comme yena ka tonga so mo déclarer divinité mo to ganga pa et da pasara nguna menelo so lango to la kunza kazi ngoto lo so bien da pamba de bayanga to la tene falyoma nunajika bibadanika la so bi bien da pamba ki préserver mo ingoti mo ni kamata nyawe men bonboro terete mo timi terete mo nan bati tene ni batala gigi ta do inda la ni ko to mo ganda pa ma yito no mo grisa nguna menemo ada bata nzapani alina ngulo grisa si bien da patene falyoma nunajika bibadanika la so ni ki somo ni ki sauver mo nan bonboro terete mo ni bien sûr mo am to mo na titene litakuna liman khalfaka aya tite mo duti leçon na peko tia so que ga amde na peko timo donc iko ngana peko tia so si ga na peko ti yeso passando e wa inna kaseeran minan nasi bien da pate mingi na peko tia so si nzapa ni créer ana ayatina la ghafilun concernant un verset ni bien da pa azuna que insouciant Allahu akbar kanda fagatene le pharaon le suivre Moïse le na turukutu batiala ala ko tia sara shonina la dola fala mais da pasara Moïse le pika quand tu nati baletingu ngo wala meruizo le sigi bon attention le sigi Pharaon ko le ba façon le gara tour tu li ngoni na ngonzo tu ni na bata bazange le tu ni za pamba chindi nguni leso za pa chindi nguna we nguni amingo le Pharaon et leso za pa mingolo ala tenlando nzapa bon comme za pa di fana dunia ke nilani nzapa loni lo nzapa pe si bien za pa nda de bayanga tu le tenait alioma nunajika bibadanika la so ni bien da pa niki sauver ni préserver mon na tereti mon timo do mi tereti mo so litakuna liman khalfaka aya tito mo di leçon tita da inga potati za pa na peko di bango kortimo comme la ni mo ganga pa go mo ga kwa mo ga la katawe wa inna kaseeran minan nas an ayatina la ghafilun
mingi chazo concernant a verset lo bien dapa ala ke insouciant wala la ganati yembele kana fagatene annabi Musa alayhi salam to so si ma seriti aya so fana yige lani logana c'était Égypte et pharaon le bien en Égypte et le sara sana mingi mati lani d'après historiquement a so le bien en Égypte quoi a roi tala ando ko ja pharaon et ngo itala ke ndenda la succéder terre mais le pharaon so si le sara lingangul le déclarer divinité na tanti annabi Musa alayhi salam bon dapa asara nguna men le metite la fakeu nguna men gi le to si le grisa wala azuna wala corps tu la paix ala pe ngati mana be que le lokan zapani ni la zapanda batalu faso la soto na zapamuna mo pasa si mo gomana c'est Égypte na ti musée jara mo ti wala corps ti pharaon akada soit que fa encore véracité du Coran Allahu akbar mais amuzu ama appareil tala amma sin tala tindara tala tia science ni ala gwe ala filmeni ala sara also calcul ti bangoni a sara tala tuti bangona ni afana la polele que à que le pharaon sur le vivre na tango ti Moïse sola ti faketa ta tenen za patentena e gavene pepe mais ina ko amuzu moinga yahuda kana tenen mingi ala kana non mais le so ta tenen le en 2000 l'anime mais ina ko il tout la Ramsès II oh il tout la Ramsès II mais même avec Ramsès II avec le Pharaon ou la pharaon c'est là le sar lingango si nza pasara ngwa menela kita faka préserver corps ti le tombo comme si mo toucher mo ba même to ba tai tu la yon oi ak même na ta vidéo ak ay ta bani et mo soko si za pa on passe mo en Égypte na musée tiara mo ti bani bien ta pas fagé débattre yanga ti za pa tene fali yoma no dika bi badani kalita kuna liman khalfaka aya donc la soni bien pas ni ki so mo na ndoro mi terete mo bien sûr il mo am ti mo na akana ki ponoka mais ndoro corps ti mo na kan ba tene adu ti leçon na so sa après mo ti tene ala inga kinza pa gilo oko wa inna kaseera minan nas banda patana mingi chazu so za pa créer ana ayatina la ghafilun concernant asi ti miracle ti banda pa na verset ti za pa azuna ke insouciant Allahu akbar wa ita place mi toucher ni senge pa betoni ba entre Moïse ti tene jusqu'à za pa créer Jésus laps ti tankada ango ina ninga en 2001 parce que amon ngiti Israël minga prophète aga on annabi Daoud alayhi salam wala David sirna gonda libya da panando chilo babati annabi Sulaiman babati roi Salomon alors c'est donc un prophète amon ngiti Israël bon na descendant ti lo David wala Daoud alayhi salam là ti lien ti Jésus a sigi na pokoti Jacob na Isaac il comprend mati Jacob na Isaac ni ala avant Moïse ni botone ba histoire na ko goiton soso qui fa que ta tene Moïse wala Musa alayhi salam ko wato kati bien da pana poti amon ngiti Israël ando ti te le sola na babati roi Salomon alors c'est donc un prophète amon ngiti Israël bon na descendant ti lo David wala Daoud alayhi salam là ti lien ti Jésus a sigi na pokoti Jacob na Isaac il comprend mati Jacob na Isaac ni ala avant Moïse ni botone ba histoire na ko goiton soso qui fa que ta tene Moïse wala Musa alayhi salam ko wato kati bien da pana poti amon ngiti Israël ando ti te le sola na ponoti pharaon le mois na Égypte ça la traverser nguyingo na ngoyi niso bon là-bas calendrier lunaire ça ita kan joni tene ya musulman Israël est fort il mémoriser la comme il était na ita tene Israël est fort il manda a lango tinze ti calendrier lunaire so ala ba to mo violette mo ndu to bité là soit que le 7 mo sigi mo violette mo ndu ko ba nzene ba kete adaga ronde pepe et mo ko diko oko na oko to lango oko go sina lango bala ko ndino o chwa mo ba le ga ronde maintenant le sigi pas le que croissant le ngigi to no finise ni là mais ga ronde la vrai la lune ni le gars boule na milieu tin 12 et le go au fur et à mesure to ba ici le 25 le 26 27 ti calendrier lunaire mo ko ba to ni le 27 mo ba nzene akira nge agandulu tenati Allahu akbar soit fagatene ta tene ni la bien te manda Muharram Safar Rabiu Awal Rabiu Sani Jumada Awal Jumada Sani Rajab Shaban Ramadan Shawwal Zulqad Zulhijja 12 mois de calendrier lunaire so inna iddat ashhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah so donc 12 mois de calendrier lunaire ni là mais malheureusement majorité ti musulman inga irchanzeni ti calendrier lunaire ni pepe il privilégie mingi calendrier grégorien. Or le calendrier grégorien soit même dans la Sainte Bible pepe. Même à itatia chrétien inga aka irtia yanda
akenayati la Sainte Bible pepe bon bi kirna esprit ti so ti fakyo kiri nga ti tinzapa tena ede ma chamena borongo nzapa ke da so koma aretena motene na tin de ti Shaban aretena motene ndoti de ti Shawwal aretena motene ndoti de ti Zulqada Zulhijja bo akamena lango so si tombato le 9 ti Zulhijja ni la isara lani siam ti Arafa so donc akena 12e mois ti calendrier lunaire isara siam ti Arafa et bien d'apa à pardonner péché ti zo kingu sebe yo na da pas pardonner péché ti nati angu se so bon ni la annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to so inga zapa créer annabi sallallahu alaihi wasallam adulo na Makka to so kwa inga et le corona Makka na pécoso si le wala 40 ans wala ngu balosio si zapa a révéler dans le Coran iqra bismi rabbika alladhi khalaqa to so si inga to na inga historique apparition ti ange Gabriel na traité annabi sallallahu alaihi wasallam premier verset sur dit qu'on a 5 versets du Coran et annabi sallallahu m'a dit fana je que ba ta tene ba nini ko wato ko ti bien da para pour tiala et nzapana yoko a arab so saga famila 360 idoles wala ayanda tala ndandota ndoni balo mene ala ga zambere na territoire bati sana so la sarna aussi bien da panda muyanga na to immigré on a mena sahaba a déplacer à Makka ni biani à gona Médine voilà on a Médine alhamdulillah wala croyant ti ta tene do yambala na ba ko mabako use kwa bitendo so donc ala yambala azo embrasser islam mena yani kwa ji bali akeda hypocrite wala Abdullah ibn Ubay ibn Salul kana popoti azo ti Medine ni so le vendre menche ti asangoti watu ko bianda patuna pitango patala solo pika secrètement lo musangoni lo to kana munafu baga solo biti am sayampe mais gongo ti annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mbagati Medina zai kirina yati amena hadith bodom tona ifage annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tuchingotula aita aiso tu isara wala ibada wala goronga da paso isara na beti enseignement annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam il faut isara ni a tu tête pepe aini kwa isara tongana sosi nzapa fanayi na ya to Quran wala to sosi wato gati bi nzapa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a enseigné beni hadith ka to saka authentique i wara narrateur di hadith na ke Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma Ibn Abbas zapaita na kusala chilo na baba chilo kwe lotene anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nandembe so silani watu kwati bianda pa Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adima al-Madinata le temps sur le immigré na Makka le golti sinati vilti Madina le sikana Madina nawe fa wajada al-yahuda aten le golo wara a juif donc entre temps déjà juif akeka ala lora la siyama yom ashura ala de jeûner lango bala ko tinzeti ashura Allahu akbar. Donc 10 jours qui langoti Ashura la première moitié calendrier lunaire niso ala sara jeune ka donc on aura déjà la sara jeune niao bon attends on dit luinga a juif aga so c'est que voronza pas na beti enseignement Moïse alayhi salam ala le rejeter Jésus-Christ en bloc mais ala mba tiala gina enseignement Moïse et annabi sallallahu alaihi wasallam n'a pas mentionné dit Moïse na Coran na le luinga Moïse luinga Jésus firriti bien d'apan do tiala to ka pe ba wato ko ti bien d'apa mais attention le warani to sa ouais fa qala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam si le mal interrogé ala a juif ti ça c'est Madina le tenait ma hadha al-yawm alladhi tasumunahu atana me langoti balako ti zetira so nyani la si asara si ala sara ka jeune niso ta social te so fa qalu ala tenait hadha yawmun azim atana lango saka kota lango mingi na popotiye lo tene anjallahu fihi Musa wa qawmuhu atana gina lango sola mogoba banda pa so Moïse na amol gati Israël ando na yati nguni so wa gharraqa fir'aun e lumba lo sangu angulti la mena pharaon wa qawmuhu na ado di pharaon ni kwe e ndani la si lerso annabi Musa alayhi salam wala Moïse fangu ngona sigawe fasamahu Musa shukran e lumba titelo du reconnaissance di gondango bianda pa le jeûner lango bala ko tinze ti muharram miso bon ni la façon fanahnu nasumuhu ni la ikwe comme imana bena nzapa imana bena Moïse titre de reconnaissance gondango bianda pa chaque le 10 ti calendrier lunaire na ligne tonso anya ka sala jeune ni fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam si watu ko ti bianda pa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tane fanahnu haqqu wa aulad Musa minkum il est un vrai droit il est parti tatene titre imiter Moïse en ala fasamahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam e watu ko bianda panda asara jeune ti lango balako ni na seti Medina ando
wa amara bi siyamihi le mal muyanga titene un musulman quoi a gêné l'angoti ashura wala 10e jour qui calendrier lunaire ceci là celui qui dans le 7 et ton d'après qui dit que le 8 donc nous a pas bataillande l'angoti ashura ni avec du mercredi il matin une zone ici ashura na du mercredi et toi aussi a juif a que gêné kani mingi na chaque 10 jours bon en dessous titene il passe le titene ni pendere annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn abbas bati narina timene version korotane حين صام الشهر حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء نندم بسوس وتوقيت بدفع عند جنة 10e jour تنزتي محرم ناوي وأمر بصيامه لما الميانغا نا أم مسلم كوي كنا والو تنا على كوي على صار الصيام ولا جن سو قالوا يا رسول الله على ذات نود أو وتوقيت بدفع إنه يوما يعظمه اليهود والنصارى ب 10e jour تي calendrier lunaire نيسو تي محرم نيسو أجيف نا نصارى ولا كريتشاك أونوريني مينجي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى تقتي بيان دابا سيرنا كنت بيان دابا دولة فإذا كان العام القابل أتمنى دابا باتاني فيني فيفر جسكا موتي بيكوسوا كجا نا بيكوتي لا سوليسو إن شاء الله تون دابا يدا سبنا اليوم التاسع إي جنتي le 9 ni donc il sorti dans le 9 d'ici il le 10 قال له فلم يأتي العام القابل حتى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. Le tenant conditionnellement le tenant, tu n'as pas bataille. Si un petit peu quoi gawarai, donc je ne suis 9 ni quoi. Bon donc ça fait que tenant, moi aussi, moi imiter son nature Rasul ni, mon bâtiment a 10 ni peut-être 9 et 10. Son n'a pas fait tonso. Bon ni là, moi sommes ça la tonso, bien d'apa à pardonner péché tu m'as si un an. Mati nati. حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فا ياتنا وصيام يوم عاشوراء اتنبا جن تي لانغو تي عاشوراء سو تسيبو على الله يكفر السنه التي قبله اك اسبيه péché ti moso si aga on pose niso rawah muslim Allahu akbar boni la ita intention itena ita rattraper biso igida actuellement ça que biti lundi matin journée ti la so dimanche là biso igida sur le lundi au kekere ga le 8 to anda pas bataille. Et le 8 ni il préparait donc le 9 là du jour mardi soir que gâteau toi païda et mardi et mercredi tu ça tasua ashura bon tenti lundi amani ta grande habitude ça moi jeudi lundi et jeudi à que chose ne m'appelle ton moyen moi ça jeudi lundi que dire que ni zapa ka futamo et mo compléter na tasua ashura zapa ka payer mon ti péché ti ngwa connait ouais si encore jeudi ou encore moi que mon jeûner jeudi donc il va pas dire que moi venu pour ça lundi mardi lundi tout d'habitude et mardi que le 8 le 9 et mercredi que le 10 et jeudi avec du and encore l'angoti jeune il va ça être mambi pendermi bon donc nous dans la patene ayapunaï mais que obligatoire papa que jeune chose que c'est obligatoire voilà que sunna mais moi ça rani à que mon bati bonus na di borongo da patimo même là sur magi à réseaux sociaux avec tane moi somo bo ande crédit réseau tonso mon bonus 100% et d'autres types vont monnaie et ton moza bien on a inspiré ni là pour amener bonus niveau irigi même raisonner bon donc tinza pas à que vaste aïta il sera ni à que njoni mais ton moza bon ti ramadan nando timo sara informe payer bon ici mati mingi aïta je non ça la ni ramadan ni lango chemin ni warata ça ngona pe mais arafaso ni pas ça sanga et expliquer ten mingi nando ni ulama enseigne mingi ni la ita conditionné mo si mo na bon pépé ou mo ko koli wala mo ko wali bay suite doit tenir là bon tenetin za pa ita la quoi il faut matin za ba ma beti ya temba il sera doigt entre i unda za pa mingi a protéger contre atbalé a ususu a bira ay suite ma chonso za pa tombani za pa ba mawati na ti kontrotie za pa mo na inzoni mabe za pa woko na yigiti vorol nzoni aita ti so kui unda za pa pardonner la koli wala wali so quoi qui la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam da pa pardonner la aita su chaka na mwana yanga da chala ikangi mwani na ala kole jako a musulman wala ka chrétien aka ita ti azula ikangi mwani na ala donc iunda nanda pa mu setere na i ko wara santé ici sera quoi ti kodro aita iketere ti pepe surtout ya musulman bi ba faso amena ya ke da socia sara bangati yeti gigi mo wala musulman ok keita tu le musulman or watu kati bien da pas fatin chaque lundi na jeudi
zapa que pardonner péché tia zo quoi ceci aka vorolando ti gigiso na ti islam et a ange ti bien zapa ak remonter na anzoni quoi toi que mena ni na belati bien zapa que pardonner péché ti zo to quoi si lo que idolâtre ti associé zapa na beni pepe na exception ti ma susinga ala usa ketera que kozia pe ton agana registre tar ti zapa pardonner lo tene itrogo hadeni hatta yastaliha à la suspendre dossier tia so il faut le réconcilier a été réconcilié il ketera pepe pardon mangatin zapa ak rappel la israla et tel suite ne sera ba ba mbupana le Coran et na sunnati annabi sallallahu alaihi wasallam à part so ben legate mon musulman mo enseignement que da pepe bon on dans zapa tene lo ma dématier lo pardonner bata itati ko ya unda doa uti ne ideala bata itati tuwalinga unda doa tene ideala ini kwa la edei matu wa watu kati bien zapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tene mon musulman soko si mo ka implorer zapa chanzoni na itati mozo zapa zamena agent ange na terre ti mo sosi l'autre mo ko nzoni so munda na itati mozo zapa muna moni bon donc i wara habitude c'est ça ya njoni doao zapa woko na igigiti ala swati marié zapa woko na ala marié ala so marié da doa zapa muna ala molenge ala so kana kobela zapa muna ala santé aita porosoti gigiso aita parti politique so anda yi ketereti pepe poroso ke ame so gi periodique ak duti boko wara nze nguo kwa wa manda ko unzi ak changer ado di porosoni dengo gabake ga le sous zapa di ko ngalo na pasa ti warangoli lo wara commandement lo ko mone ti kodron i bumbi mo poko lo sara ko ti kodroni me mangati porosoni so igina yani so ikeita ti pepe ma di porosona ko on ben zapa tango ti zapa ko on nzapa na ti lo gin zapa mo go borogelo mbi jusqu'à la ti quoi ni la Qur'an a clôturé nandati surati balako na ukulu wala suratu hijr tene wa abud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin mo voronza pati mun bimbi kwa wara mona yani tene so si bien da pa yapu yanga timbi tene mbrimbi do nda pa lo muna bina ala ko futani le jako so si keten darati me sara mi tromper za pa a pardonner bina ala kwa aka fade mo lenge tala so ala yelo mingi so si lo ko balula la kwa limoti si ala ka bana ndangoro so ti dunia yusuf sibi na ngati disinga kan batin zapa Umar Goni Bukar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi